Assalamu alaikum. Sadasteka salis haiwan aharuge tanzil tari ballawmu gendawa emeha befluna warang hoon marhaba iddannawa. Tanzil tari sadasteka salis hate husharate mumidani alugan Shahama Ibrahim. Egotun mire alugan mi baddal kolli tanzil tari sadasteka salis haiwan aharuge bæveringe terein final bura datur kofawa gada fas bæveri naiku. Ade mi round ga komme bæveriyaku es hatar task e furihama kurane. E task taki balagin kiyevun hitun kiyevun tatbiq adi mujawad kiyevun. Den alugan mi dannawalani tanzil tari sadasteka salis haiwan aharuge gada fas bæveringe nanta. Ahmad Ethan bin Amjad good luck laven hinnawar. Akshan Anjal Abdullah Aufa laven hinnawar. Zaidan bin Yazid Ocean Vekte laven hinnawar. Aishat Mimsha Muhammad Zumar Radge laven hinnawar. Rish Hamiz Hamid Handu Ali laven hinnawar. Mi first bæverin ves final hurge hataru task mire furihama kurane. Den alugan mi jehilani task tagge tafsila. Furatama task ga huriha bæverin ves kiyawani balagen. Egotun komme bæveriyaka ves kureveni hai folluwatuge es sual. Kiyamun dairu kushejje hijjenama bel jahan. Kiyamun dairu kushejje hon kamga vinama ves bellennu jahane. Nama ves sualu ekkon nimumun de bel jahane. Balagen kiyawa sualu nimumun e dariwaraka devana task feshene. Mi task ga kureveni tatbigge fas sual. Egotun minute tere fas suala ves jawab demwane. Bæveringe timana taskaki mujawad kiyevun. Egotun mi task ga kuriya dani komme bæveriye ves amillen ikhtiyar koffawa suratkun diha folluwatuge mujawad kiyevume. Eaffahu dariwarunge hataruna task feshgen dane. Ei hitun kiyumge task. Mi task ga komme bæveriyaka ves kureveni hai folluwatuge es sual. Kiyavumun dair kushejje hijjenama bel jahane. Nama ves tim fahara bel jahuma fahu ves rangalu nukurevijjenama e hisabun e bæveriyakan e task nimene. Miha hisabun alugan mi dannawalani furtama de task furihama kuranganna furtama bæveriyage nan. Ahmad Ethan bin Amjad good luck laven hinnawar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس
بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Tina. तैयार हो? प्रथम सवाल इनहिराफ के इस्तिलाही माना बुनदी أكور إيجا مخرج أذاكر الدلغة كوريكولا دماء مخرج إفرابل. देवना सवाल अकुर अदा कुर्मुगा अंगक तेरेगा वह फेतुरिफा उन्ननी इंदी कोल सिफत बिगन नुआ लाजिम सिफतों को तेरे कौन सिफे क्या काम बुनदी تفشي. तेमना सवाल बाइंग हालत तोगा बारकों अध्याने बाहर तोगा लुईकों अदा कुरा अकुर तकी कोबा ألف لام را. अतुना सवाल सुकुम बिगन वानूना तन्मीन के तफात बुनदी سكومة تنوين نبض سنة كلمة فاتن نما سكومة كم ونون كلمة متر وسد كلمة فاتة بسنة. फसवना सवाल तफकीम के अकुरतों के आडो बारो कुरानी की ही नहीं أكور قاعدو مولي أنغا تري فورا لكن. शुक्रान ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಈತಣ್ಣ ಫಹು ದೆ ಮಿಟಾಸ್ತ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮಂ ಅಳುಗಡ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆವ್ಫಾ ಲವೆಣ್ ಹಿನ್ನವರ್ قتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو
والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم صحيح تيار فرتم السؤال سكون مگن وانونا تنوین قواعد ادغام به بیعت کی کوبا نون سكون مگن وانونا تنوین قواعد ادغام به بیعت کی کوبا نون سكون کے ادغام به بیعت کی کوبا una kurawedugam una nala kurawedugam දෙවන සුවල් බයින් හාත්තක බරකුරේ আদি අනබ හාත්තක ලොයි කුරේ අකුර්තක තේරේගා අලිෆ් ඉමනනේ කීවේ alif බයින් හාත්තක බරකුරේ අদি අනබ හාත්තක ලොයි කුරේ අකුර්තක තේරේගා අලිෆ් ඉමනනේ කීවේ alif ki akur barakuru ma loy kurum binafawani alif ka kuriyan onna akur ka macha තිමන සුවල් zaaga himene ඉදිකොළ සිෆ ලිබිගෙන් නුවා ලාසිම් සිෆා කී කොබා صفير هاتنا سؤال استطالة اصطلاح معنى بوندي akura da kura dulga feshe saba nime saba nota dulga defara to gadu fetul fahura فاسونا سؤال إخفاء أكورتو قاعدة كي كوبا fanara شكرا ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಮಿರೇಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ದ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಅಳುಗಡ್ ಮಿದನ್ನವಾಲನಿ ಝೈದಾನ್ ಬಿನ್ ಯಜೀದ್ ಓಷನ್ ವೇಕ್ ದೆ ಲವೆನ್ ಹಿನವರ್
إكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. خطر تيار فرتم السؤال نون سكونا تنوين قواعدها إظهار كرا سبب بندي أي نون مخرجا خلقه أكرتك مخرج ضرب منبه ديوان السؤال نون سكونا قواعدها إدغام كرمك إكوبا سكومي ما نون نوت تنبين فهتن إدغام أكرتك كره لام را أمو غنى نلا أدي نون مي موافية أمو غنى أكو ديكو ركول لكن كيو تمن السؤال
අකුරුගේ බරුකම ලොයිකම් බිනාවනි අකුරුගේ හිමනේ කොන් දෙසිෆේගේ මච්ච استعلاء يطبق හතරන සවාල් මිස්රුගේ බය කාරිවරින් ගරිහුගා තෆීම් කුරේ දරතව තෙරෙන් එම්මේ ෆොර්තම දරජාගා හිමනේ දෙහාද බුනදී تفخيم يا كرجا أبا في الجهفابون تفخيم يا كرجا سكون وفا كوريجا كرجا أبا في الجهفابون فسون سوال أبدوس باركون أدا كورن جه أكورتك كي كوبا خا صاد لا طا لا غين قاف شكريا ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕೇವುಮೆ ಝೈದಾನ್ಗೆ ಕೇವುಮ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ದೆಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಐಷತ್ ಮಿಮ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜುಮರ್ ರದುಗೆ ಲವೆಣ್ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Okay. تيار فرتم السؤال لام لويكون أدا كورا حالة بوندي لفظ الجلالة كلام كوريا بفعل أو ده السؤال راغا سكوم فا كوريغا وين أكورغا أبفيل نوتا أبفيل وتم راغا حكم بوندي رابع روان تيمنا السؤال
ඉදිකොළ සිෆලිබිගෙන් නුවා ලාස්ම සිෆතවග තෙරෙන් ඉන්හිරාෆ්ග සිෆලිබිෆාවනි කොන් අකුරුතකක لام را හතන සවාල් ඉඛලාවගේ ඉස්තිලාහි මාන බොනදී سكون جوا نون وات تنوين غفا تبا أتوجنا معنون وات تنوين ميمك بدكوا كقولنا كرما إخفاء كقولنا فصلنا سؤال إظهار حلقي كيون السبب بوندي سكون جوا نون وات تنوين غفا تانا كل تك خالق كل تك بواته شكرا ما شاء الله أدوها ورا فريهم كيومه දෙමිදන්නවාලනි බලයගෙන් අධි තත්බේග ටාස්ක් ෆුරිහම කුරුම ගද ෆස් බෑවරින්ගේ තෙරෙයින් එම්ම ෆහු බෑවරියාගන රීෂ් හමීස් හාමිද් හඳු අලි ලවයන් හින්නවර් තින أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.
تيار فرد السؤال. අකුර තරකීයුගේ සිෆා ලිබුමුන් අකුරුගේ අඩු හුන්නනී කිහිනේ මුළු යංගාතරයක අඩු ෆුරිගෙන් දියුම් අදි ෆහම් මුළු යංගාතරයක අඩු ෆුරිගෙන් දියුම් දෙවන සවාල් ලාමුගාඩ බරකොන් අදා කුරුම තජීද එමුගා දේෆාවා නමකී කොබා තග්ලීස් තේමන සවාල් ඉක්ලාබ කුරුමට්ටක සුකුම් වෙගම් වා නූන් මීමක බදව කුරණි කීවේ ඒ සුකුමෙගම නූනක එෆදයි මීමකීව සුගුන්නාගේ සිෆා එකුලවේ අකුර කමවාති යාය මිතේ අකුරාකු අදෙෆාර දෙවන සවාල් දාවිත අතන සවාල් අබදස් ලුයිකොන් අදා කුරවේ හාලත බොනදී අබදුව සරා ලුයිකොන් අදා කුරේ හාලත රාගා බිෆිල ජයිෆාව ෆස්වන සවාල් ඉදගාමුගේ අකුරතකී කොබා යා නූන් මී වාව් ලාම් රා شكرا ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫ್ರಿಹಮ ಕೇವುಮೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕೆನ್ ಅದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ದೆ ವರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯ್ಕು ಮಿವಣಿ ಫ್ರಿಹಮ ಕೊಂಡಿ ಮಾಲೈಫಾ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮಿಬುರುಗೆ ತಿಮ್ಮರ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಕಿಯವುಂತ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಫಹು ಇಂತಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲವಾ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅದಿವೆಸ್ ಎಫ್ಆರ್ ತಂಜಿಲ್ ತರಿ ಬಲ್ಲವ ಮುಂಗೆಂದವ ಎಮ್ಮೆಹ ಬೆಫ್ಲುನ ವರಂ ಹೂಣ್ ಮರ್ಹಬಾ ಎತ್ತಣ್ಣವ ಕುರಿಯ ಮಿದನಿ ತಂಜಿಲ್ ತರಿ ಸಾದಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹೈವಣ್ ಅಹರುಗೆ ಫೈನಲ್ ಬುರು ಮಿಬುರು ನಿಮಗೆ ಎಂದಾಯರು ತಂಜಿಲ್ ತರಿ ಸಾದಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹೈವಣ್ ಅಹರುಗೆ ಲಗಬ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರ ತರಿವರು ಕಶವರುವೆಕೆಂದಾಣೆ ಆದೆ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಇತುರು ವಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರುನಕೊ ಟಾಸ್ಕ್ ತಿನಕಾಗೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಕೊಮ್ಮ ಬ್ಯಾವರಿಯವೆಸ್ ಅಮಿಲ್ಲೆನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಫಾವಾ ಸೂರತಕು ದಿಹ ಫಳುವತ್ಗೆ ಮುಜವದ್ ಕಿಯವುಮೆ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಯಮ ಕುರಂ ಅಣ್ಣ ಫುರ್ತಮ ಬ್ಯಾವರಿಯಾಗನ ಅಹ್ಮದ್ ಈತನ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ಜದ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى على
بكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಈತನ್ ನಫಹು ದೆಮ್ ಮಿಟಾಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮಂ ಅಳುಗಡ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಔಫಾ ಲವೆಣ್ ಹಿನ್ನವರ್. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ما شاء الله ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿ ಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರುಮ ದೆಂಗ್ ಅಳುಗಟ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಝೈದಾನ್ ಬಿನ್ ಯಜೀದ್ ಓಷನ್ ವೇಕ್ ದೆ ಲವೇಣ್ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಝೈದಾನ್ಗೆ ಕಿಯವುಮ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ದೆಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಐಷತ್ ಮಿಮ್ಷಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜುಮರತ್ಗೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಂ ಫುರಿ ಹಮ ಕೇವುಮೆ ತಿಮ್ಮನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರುಮ ದೆಂ ಅಳುಗಂಡ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಗದ ಫಸ್ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಬ್ಯಾವರಿಯಾ ರೀಶ್ ಹಮೀಜ್ ಹಾಮಿದ್ ಹಂದು ಅಲಿ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون صدق الله العظيم.
ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿ ಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಅದ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ತಿನೆವೆಸ್ ವರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯ್ ಕೊಮಿ ವಣಿ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಂಡಿ ಮಾಲೈಫಾ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಒಂಡಾಣಿ ಮಿ ಬುರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಕಿಯವುಂತ ಕುರಿಯ ತಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಫಹು ಇಂತಿಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾ
Assalamu alaikum. Advis efar tanzil tari ballo magendawa emma befrunam warangul marhaba danawa. Kuriya midani tanzil tari sadasteka salis haivan aharuge final boru. Ade kuriya den onnani miburuge emma fahu task. Mi task ga kome baviriya kaves kureveni hai followazuge essual. Huriha baverin ves kiyawani hitum. Den alwan midannawalani mi task furihama kuranganna furtama baveriyagenna. Ahmad Ethan bin Amjad good luck laveni hinnaval. Hai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأكله إلا الخاطئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجرين فما منهم من أحد فما منكم من أحد عنه حاجرين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد فما منكم من أحد عنه حاجرين
ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه صدق الله العظيم. ಈತಣ್ಣ ಫಹು ದೆ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರ್ಹಮ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಲ್ಫಾ ಲವೆಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل السماء عليكم مدرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تر كيف وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني
من لم يزده ماله وولده إلا خسارا صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಮಿರೇಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ದ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಝೈದಾನ್ ಬಿನ್ ಯಜೀದ್ ಓಷನ್ ವೇಕ್ ದೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ Fahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربهم غير مأمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لأماناتهم إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا
عين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಝೈದಾನ್ಗೆ ಕಿಯವುಮ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಅಳ್ಗಣ್ ಮಿದಾಣ್ಣವಾದಣಿ ಅರ್ಷದ್ ಮೇಮ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜುಮರ್ ರದುಗೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحب صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಹತರುಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿಗೋವಾಲನಿ
ಗದ ಫಸ್ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಬ್ಯಾವರಿಯಾ ರೀಶ್ ಹಮೀಜ್ ಹಾಮಿದ್ ಹಂದು ಅಲಿ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين في وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره صدق الله العظيم. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡೋವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಅದ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿಬುರುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಟಾಸ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಮಿಬುರುಗೆ ಫೈನಲ್ ನತೀಜಾಯಕ್ ಮಾದಮ ಬದಲ್ ಕೊಲುಮ್ಗೆ ಉಮೇದುಗ ಅಳುಗಂಡ್ ವಕಿವೆಲಾಣ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ.